Ya, jadi mana nanti kayak baik na lino masalah jadi akhir pa. Tunog ko kana pilat jay tunog pa rin lino pilat jay ton jinan igutan nang akhir. Sige din tunog pa rin lino sige din ton jinan igutan nang akhir. Tapi kamu yung pampasangko. Tingka kayo may rupa tawa. Bene mo gutan ang piralawa na bayun tari kang mga main dari balat tati nagipakim. Coba mikir pares sa sana Maria. Niya bayun ta nasa si tao mi pwede na ni pagi-pagi katena mo na pila nagapagiliran pa madidino mo bayun ta. Coba be, kan ko aja kisadar coba say be. Mo ter ki pares. Apa naong kibolikan po natin nakamo mo gipagi kira-kira. Nang panukul aja si rata ni pasari yang jai namanya toiro di baju natin ang gano'n nagkulim mali. Saya pikir be, apa kira-kira tujuan numbolik? Apakah kau tidak takut dari kemudian pertanyaan tentang mubasir? At tanto may gara-gara baju nu jadi akhir na niyonjokan kung natin na baju baca puan. Oh, jenga baju-baju. Pati na jai tahu salam antur ya akhir sige niya. Karena ini tanggung jawabnya itu yang berat. Jai tahu rin nung gila-gila dia ka. Salatnya doy mana taparalu na bali ji. Tena nasi tanggung jawab na. Kau bali tidak kau manfaatkan mubasir namanya. Mubasir pa. Ikaw kanya papalit siya sana ni ngayon na dyan tawa mali misingin. Tawa ng bahay misingin dyan. Yun yun ang analang nila dyan. Palit yun tawa mata ba, tawa. Alala. Sadya ko. Ano tayo pato kapag kuta ng ariyahin. Alele, kamana sandalat capino nyo na akong lamurong ni pakuta ng angas. Sagin na nyo, paano palingkat yan. Jadi naton na ka na dyan, jadi kita usahay rin ino ka na bukan seperti itu maksud saya. Arti yang kata, kau jalani saja hidup, kau juga sukses tidak sukses itu takdir. Makanya pesanku kau sukses, bersyukurlah. Takut tak kalupai. Patok ka na dyan, doe, no ka na ikaw to, sini taganderan to dyan, doe, no takut tak kalupai. Manfaatkan ninyo, apakah sebenarnya manfaatnya orang kaya di dunia? Apa manfaatnya orang kaya di dunia, Pak? Tentu sedekah. Dari pernah kalumanyang ko ng patera nyo sidak, Pak. Berarti tiyan na nyo matu-matu. Apa matu-matu nyo dari tugolmanyang mo nagigili dyan? Mantangin ang balat dari tanga-tanga, rikairi to kasya si pupuso. Apa ya rikanan to kasya si pupuso, rikairi to kalumanyang kalupepeya. Apalagi ini itu kasya si pupuso, tinasari ka to kasya si pupuso memang. Apalagi ini to kalumanyang kalupepeya, tinatonya nasari, berarti tayo to kalumanyang kalupepeya kan ipunakapna, to kalumanyang pupuso. Jadi ya nyo bedana ka to kasya si pupuso, rin ito kalumanyang pupuso. Sama-sama di pupuso, tidak ada manfaatnya. Betul? Jadi makanya harus tahu apa sebenarnya manfaatnya kalau saya jadi kaya. Tentu kaya manfaatnya menolong, membantu, memberi. Jadi pun nanti nak kulit matu-matu berarti siap-siap kau tanggung jawab di hadapan Allah. Karena semua pasti akan ditanyakan. Ini jadi yang menjaga karena dia mengipusi dulu tuh mai ibu punah sana tomo batin usaha berat nih tanah na naik dalih kate maki. Santai mau kemana tak boya tahu jidoi kodong. Ama bepene si bagang pun na kurang-kurang mau digapadoy. Marami panjanjan na. Pendekatan na janjan piri siki. Puran na sana batin ang gapadoy yung burat na ano na pak model. Ipon komen yung madol na gapalan. Ano bayi nila tamang mandurin narakat na. Iyo masuk no. Nupun na naman yung jangan malu nila gapalan. Ito parang bayi dia mau deko. Lele. Burat nino to mo na. Mana tinajay na gapadoy. Oh. Seperti nah. Katanya tuh nak cari jaminan kan aja doi asan na mutalla sana. Tena nak kenturuan tu kawan upang tolo-tolo rilino tena cari jaminan tanya siagan kaniak kan tena cari jaminan pak. Singga katanjana nanti natunya nangirang kasanang kasinjay tanjana nanti nanya nangirang kabaji. Kadika katanya sa gandoe te naman nanitinyo les tribillar. Kakucini kita jadi Facebook agana kalla hirupana si minggu nimpus nanipikir apa masalah na duit dan jeles tijay mi
Bayangkan sekali kilong 13.50 biasa dibayarkan. 13.50 sabu pacara ama jinju biasa. Listrik kilong anju sekali jin muriji naik 13.50 juta. Jo, una di kana doe, ya di kana tanjak kalau sana kemarahan anju bilar kareng kena kemami tanah beta. Ika ngapi gira-gira kasih kali na tinju benin na lele, di beri matana. Si minggu nimpus. Ika nak ketino ko bantama-tamay kasi bijang kuruang. Kila isti bijang kuto, ibilar bijang kuto. Jadi kasi mau ko kanas siya burusok kumangi. Bijang. Iya. Jo, ate na cari jaminan to. Jadi nga sino ka na punan niya jay doestan na mitena to jatan. Talas anak linon deh kau. Ya kan? Terkadang memang kemiskinan itu justru mendatangkan kebahagiaan. Dan terkadang ada orang gara-gara kekayaan hilang kebahagiaan. Iya. Pabalu jugo ji. Bari basa lampa ganti jugo. Jam 10 motor. Nah siapa nagapapasawalan dia pulang. Ketemu istri dan anak. Istrinya juga adalah istri yang pandai bersyukur. Mana sikit di janera pasawalan jugo. Dahil na ito menagaranun. Apalan jatuh misusui sa ganduin na irang adain na. Alhamdulillah, bari pasap may kuya dali sampai jam 10 sampai malam dia nikmati suasana bahagia bersama keluarganya. Ada waktunya sholat zuhur, ada waktunya bobo-bobo siang, ada waktunya lagi sholat asar, bagi sholat asar ada waktunya bersunda gurau dengan istri dan anaknya. Nasa, bari pasipusir may kuya doi. Tiyan na dyan nagpapasolan jugo, ikakak kulit o minabasori bantan na. Kulit o mana baju lamur dyan. Artinya kata apa? Karena dia hanya menunggu kapan saya mati. Ya jijik. Ini kan anak lama lagi minro na gamen ya Allah ni pabalu jugunya. Ternyata Allah menguji dia. Tiba-tiba ada orang kaya lewat. Nah cinili bagi lalangan juli baasar akar-karini na nadaligana. Dia cari-cerita tuh sa gabenin. Jadi nanti kalau manjang na bunuh tuh nang panaciniki, naganasikat na ben na to jinto ilalang kari. Bahagian. Naganapun na lalo si tangajangan natin na nasigiya. Nakatin to biasa tin na nagan si tangajangan mempo sa burak nito si saliro magi. Biasa ya coba maging mempo sa ko na. Dito salaman no mempo tin na narami sana sa 10 beses rin mo. Tang marami pa uno dai no marento. Biasa iya Pak, biasa iya. Nagana pun na lalo rin tangajangan na pinasikan na bahay, berarti ito si kayo muntungan. Bayangkan si tangajangan pinapila masra. Kasi kali-kali berat nina na choli gini. Hindi na choli pinasikan na ba ito? Si tangajangan nakamunto pinapajina-jina. Akhirnya apa? Orang kaya ini masuk dan mendekat. Dia kasih salam. Assalamualaikum. Ih, tapak kilala pagandi juga. Waalaikumsalam Pak. Apa tuh Pak? Nakana salom apa antara? Cini-cini isikan na baita. Nakanatong paganda juga. Inyo ko kanina ya, ito pa antara parkir Pak. Maganda yung inagkin to cini-cini. Susah na mong kulit cini pemandangan kaman. Anak nusan na nyawa nagkarin oto ng pamasa dyan na lampat ruan. Oto itu masa ini lakka ng panilampat ruan. Ngay. Sana na nyawa na na. Nekat yan at tagas yung anong magimang tumpah. Makinay mo po yung napakabali-bali sini. Diba ini na kebahagiaan sesungguhnya Pak. Apa na ditayangan niya na juga lamati ngasin dyan. Bos ka pag juga lamati taon dyan. Ikaw si kan na ba ito sa ngana ang baynen no karis tangajak ko na no bila mister. Apa jama-jamaan no pa. Nakanatong ko nung pagandin jugo. Nakana jay mantong inu gapan jay gandin jugo. Inagana po na lago yan na baji-baji dyan labin na jay tong ini sawala. Punapay din na ni Bali mantay mo na lang pa. Nakanin katina na dyan ang kuchini kususa. Nakanapala ni kasusa apa. Kani pikiri. Punna niya pagkulo ni kanre. Tau? Apa po eh. Ang penting ibadah yan ni jagay. Kaman na eh. Kasanak ko ngayon na eh. Pumudal lima ko bahaji. Nakanamastunta pa. Nakanati mo ko kau may lilijugo. Balingasin nga jugo. Puri at jurililo nga ng pikaw pabalo. Ano pong burat eh. Kaya na to na lang sumamiyo. Nako, bigro benin. Sayang. Pero kanto na sari modal. Joke, budget mento. Sayang. Pero kanto na sari modal. Apa na ka na benin? Ikat di deh. Ikat na jalan ni deh.
Nakikatiran niya nagumukon anak kemana pa siapa niya girang nga may salasana niya wakat. Katetaw mo may punagi ka na baji gikilan. Punagi ka natin na baji patuloy kan tadi. Nakikatiran ko campur yang konti nakikutaya gisalama mo. Pay ni baji manto. Kade pay ni ka mga man na nanikabi. Naon jo kang inaon rupa ka nakakatoto naman to. Ako bigit ko sila kaya. Nadoy manjo tolo iyay. To nga. Nyari ka may nga nalisar dun rubag eh. Nakakataw sila ka man to. Ni sara doy akuta. Nani po. Anjo bajit mentong. Iti ay kung repe-repe dong. Tapi ternyata suaminya tidak lolos ujian. Apa yang terjadi? Dia terima tawaran itu. Nakanaya pak. Punapay kulik ke modal lima. Akhirnya singkat cerita ni modal biasa ayat papis sampai subuh ng pamarililong apa. At tunay ato niya may lili. Adne talo jo mirililong at tayang bisaya. Mulami tina mana normal sampai subuh. Lopo sa hayaya, kajari bos minyorililong. Kami ni kana meninggal usahaya, tapi pilat naon ni akhirat. Pilat naon ni kebahagiaan. Bayangkan pak, talo na bokoy miminin. Jo mirililong ang mempot tayang kapala. Jugo apan tubat to. Jo. Wari basa lambat to yung nga motor kanator gurong pabalong. Napasan na gina pabalong pero may balong ka nakakatinan niya ni modal liro. Kana to yan kanak ni modal lito ya. Era biro may lilita. Motor po ang pastor ko. Dari bari basa sesengator. Motor yung maribala, tinapan na sanan, tinanggap tinruan lo, kasi hindi tatatang niya na urusus. Siapa yan, nunirang nampaju. Poko natin, anak na may dampi, nagkarkarinoto, ngeng, agak kartog. Tau kaya rin, bilabelo ko rin. Iba pa na tatatang. Nena mawatun na naong bersundagura sa gambenin na. Ang motor iba yung pabalo kastor, niya ton na matilala, iba yung modal ang sibaka, pinapusin. Namawatun na carita ba yun na hilang kebahagiaan gara-gara kesibukan. Ya kan yun mo yan? Pagkapanjay mo yan at sebenarnya kebahagiaan mo hilang. Jadi yan yun nagkukana. Neton tao gara-gara kasihasin na bahag. Neton tao gara-gara kalumanya yung natin na kebahagiaan na. Makanya hidup ini tergantung jika kita takdir biarkan Allah yang tentukan. Cerita pagi si apa rena si cemburu-cemburui sagantal lasa. Kulay na yan tau jadi nate mo cemburu kasi jadi duit ni kuno beta kebahagiaan. Kasi na beta kuno beta nyaman ji. Iya teh, mau hidup ini yang kita tunggu bukan banyak sedikit dari Allah, keberkahan itu, cinta itu yang kita tunggu dari Allah. Karena yang kita sebenarnya tunggu dalam perjalanan hidup kapan ajalku tiba. Aja. Dari saya mati jadi ditayangan aja. Siapa yang dimati? Katina ton lagi kuliah yang kana dia mau tujuh rom ka mat tujuh mati jadi. Salah tong kapasalunya na pamato kapatid no tujuh setengah mati kung tumanir kung ngadra dia lanugan. Betangga na jalani hidup secara normal mange. Ni asiratan di jamai. Jama mo mange tapi emang kamu manton di telas. Yang penting saya sampaikan dalam mencari dunia jangan pernah paksakan di luar kemampuan. Karena terkadang kalau dipaksakan pak kebajikan di boyan agari jadi gampang. Betul. Karena Allah sudah tahu setiap manusia ukuran kemampuannya. Masing-masing untuk Allah Ta'ala kemampuan. Bah. Nah makanya pernah naukur bagi karangan na cuci kukupat jari to kalumanya kan sinampik mengecewakan kiim to nalaro ka mo karay. Tau tinatumbok buat kupercaya to mo kanong kalumanya nagkulong ubat to susaya. Ternyata kalumanya ko kalen mo yung bajigit to nalaro ka mo karay. Ganito to kalumanya tinasi kalin nang kana to dipili di karay nga. To dianggap mampu. Iya betul. Tena sambar latal nasari pak kalumangan jahan. Libaton natang sirnik kulit sari-sari. Makanya pun natau ni sari jangan pati nak pakai. Sesa muria hirain. Artinya kau mengecewakan Allah. Rikat pun nasa natumbat itu usaha nasa kasih sita tidak ada masalah. Katina tunya najay tanggung jawab na liang kita rai. Insya Allah.